Labrīt. Šorīt nopietnais video. Mums ir jubileja. 10. diena sākās. Iedomājieties. Nu neko. Vēl tikai 2 posmi. Šodien. Kāds noskaņojums? Saldis ērīgs. Saldis ērīgs, jā. Dodamies ārā no Caldes de Reis un dodamies uz Padronu. Šodien normāls posmiņš, ap 20 kilometriem. Jūtamies lieliski, kā jau iepriekšējā video minēju. Esam izgulējušies privātos apartamentos, 4-vietīgajos. Lietus mūs nav pārsteidzis no rīta, bet nu esam sagatavojušies kārtīgi. Čuriju, turās! Morris, this video is for you. There is some pilgrims in front of us. Šorīt garš ceļa posms, mežā iekšā, baigais mitrums, tāds, ka pilnīgi karsts palika. Bet, nu, šis meža posms atgādina īstenībā franču ceļu. Mežs, kalni, vienā pusē krauja, otrā pusē krauja vai lavais. Droši vien, ka tāpēc ejam augstāk uz Spānijas ziemeļiem, kur viss ir zaļāks un tuvāks mūsu dabai kā Latvijā. 10 years ago, we received 2 girls from Latvia. This is a kindergarten school. Ah, okay. And these are the ladies from Latvia. Their names are Linda and Agnes. Agnes, yeah? Linda is from Riga, Agnes is from Saldus. Oh, Saldus. Her origin, Saldus. Yeah, that's my She's from there. Well, I stopped there and I asked them to come into the school to sing a song in Latvian because I want to expose my kindergarten students to different languages. Yeah, okay. So they sang a song in Latvian. And this girl says, could I have a picture with you? So we took a picture and also Agnes took a picture with me. Yeah. On the next day I went to Santiago and I met them in Santiago. And Agnes told me, Kinin, me, I will get married next summer and I will love if you could come to my wedding. Oh, God. But I suppose that you will get married in Santiago or in Spain. No, in Riga. Okay, I will go. So I went to her wedding. This is in Riga. In Riga. Okay. This is the wedding and this is me. Yeah. And Linda was there. Oh, super. And Linda asked me, Kinin, let me ask you something. If I ask you to return for another wedding, would you return? Then I said, let me tell you something, Linda. The day that you sang for my students was the very first day that I thought, I will marry this girl. So if you want me to return to Riga, I will return, but it's for our wedding. And she said, yes. Oh. You know this man? Well, I bought a ring. You know this man? Juris Rubenis? Yeah, Rubenis. Yeah. Rubenis was the man who married her. This is our wedding in Riga. You married Linda? Yes. Oh. And this is my lovely Latvian kids. Yeah. Hugo and Agnes. This is my Latvian family. And we live here. We live here. Yeah. No. Oh. Linda lives here with... Hey, Mums nodos dāvanas, kas jānosūta ir. you have to say, this is for you. Okay? A ver. This is for you. This is for you. Y luego tenéis que decirle, Laimi Gucel. Eso es un poco más difícil, ¿no? Venga, vamos allá. Venga. Thank you. Gracias. Thank you. Gracias. Enzo, thank you. Paldies. Šos mēs nodosim tālāk un jānosūta būs apakaļ, kur mēs esam nogādājuši šos. Kas traks. Pāris draudzenītes arī nāks pretī. Viņš ir kaļa akmeņus. Izrādās rokām. Mazās brokastiņas. Ēdam spāņu tortilju, tas ir olas atcepta ar kartupeļiem vārītiem. Un Laurā ir kaut kāds gaļas pīrāgs. Labu apetīti!
Kā izrādās, pat arī saule uzspīd, un ko mums palikuši 34 kilometri. Vēl ko iet. Ejam ceļā. Ko 11 kilometri noiet? Tikko tik atcerējos, ka aizbūs izstāstīt, ka mēs satikām vakar Morici no Frankfurts, ko mēs satikām pirmajā dienā, ejot krasta ceļu. Rītīgi krūta sajūta, ka satiec cilvēku. Moritz, hi! If you're gonna look this video, I'm talking about you. Satikām učenītes atkal. Viņas tā saka pa sevīm. Čau! Tuvojamies savai guļvietai. Skaista alēja, skaista līst lietus. Ejam kopā ar učenītēm. Noiet 19 kilometri. Tuvojamies Alberģē, kaut kur jābūt. Esam ieradušies Alberģē. Laurai 15. gūt, man 17. Nu, tādi izskatās. Tik tādā mēs vēl neesam. Šī būs jauna pieredze. Mazas bišķi salijām. Skats pa logu. Alberģis, klosters blakus ir, jā, skaists. Fantastisks skats, kur mēs šodien esam. Guļam tepat tās Alberģē blakus šitai skaistajiem klosterim. Lūk, tur tā mašīna. Gatavojas iet pie Bārberīti, vai dzelzs filmē. No visām pusēm. Nav Bārberītis noticis šodien? Ha! Ha! Skaistuls.